Karlitang paniram rong hangapan ningkan hini kecok ka Chikimopon. KSS Sildhrampur Dongmukak head branch atum pen Chiklo jonni apharman free coaching kipipon. Song thom atum patir pipon si farmer bill sa puthak ka songpon. Sang pika jor ing tipi pen ame ka chelang jiaphan kerap ka chuhang. Raizor dol Karbiang long lapen West Karbiang long aro ching rumpet pen Dipo Press Club asai hem along perang kya mei ke pha. Rumir ing tipi aphan YB nia rong araten karchopon. Kardom pini prime time than bang pini limerin han sepi non arjuik tha birtang ton pen. Pini matijong ni phain kor asir kep Karlitang paniram rong hang chomrong me chevoidet peningkan hini ke chok ka Chikimopon. Pinpur me Karlitang paniram rong hang alang like balijan ang kang bir sing cheron arong amekar lapen alang like damtang matijong ni phain kor asir kep surhini ra krener kep aningkan si chomrong me chelujuilo alang li chomrong me ka chevoya hut ningkan trokner kep raket hom an ar tapleng si chomrong me chelujuilo arong ka chevoy tang pinian ningkan hini choksi Karlitang paniram rong hang asomar bir sing cheron arong amekar lapen adona rabatum chingrum si pini ningkan hini ke chok Karlitang paniram rong hang aphan chomrong me along kai kita karjong ingthir et kepa dudun long jiaphan arnam hirjumi hang PCR domar dipon. Borpothar pen Jatnu Singh Be 365 News India. Nonakai kado kaweta lothek nangji lapen karbia kheta an so sepa prang du nangji pu mithanga kheyaphan Pachinghon si Sildhrampur Dongmukak KSA head branch Jongjung Chepatir Piponsi Sildhrampur English High School along free coaching mate akijoy pen kebang dengka Charlie atumaphan lotham pon non kebang G matriculation mate kebang denga sadlang along misen pen chepa undun thekji lapen anso se angsong an kepali dun thekji aphan bangso sai deng pon la solong Sildhrampur KSA head branch president Hangson Teron secretary Mirlong Teron Sarbinong Teron Dongmukak KSA head branch secretary Himonto Timung lapen KSA Klembang Phubang Kiatum Punir Pipon Anparta Sildhrampur English High School principal lapen kaprek than bang atumta bangso free coaching mesen pen pachun pon thek jiaphan cherap chitodun lason mesen asai ke deng pon thekapot principal pen KSA aphan choro pajir pon kebang deng Charlie Baumatum free coaching along kebang jiatum anta Sildhrampur High School along wangpen akejoy pen Charlie long avarsai long pon ji lapen non eprang kebang jitami nilitum lason asai deng pon bom jilang pota KSA atum pen nang pachinidun Buthunga Jipen Ananbe 365 News India. Non ilitum la than bang aphan ethethini pen ini karbipon sisi chithik pon la salang li pia subject ni nali non da than bang pe neli science thanik dom alang tum science chali long le pin lo pusi karjulo pasi ningdup pen kanghon pen ni thanon than bor ilok anma kavari un pe lasi anma kavar un la si langdet ponon pam ke aporta avipin lo pot la si lang po student han pabuji phan bor ipik lo nili bang anta student tum da bor icha nam po la so teng ko lo te question answer ta pi bom lo la si bor i bom lo no na ko ke ene nali ka chithi ke chedang do mala syllabus apta la non exam aphan la 21 aphan exam non exam phan ma kachisi kachadam ke Ladakh school pan alang tum syllabus ang pilo la soteng sini padam thor ko soteng kan sin papori bom non ke kon chapter na li pa ke than tang ke non ke than tang ma chapter thi tan pot non ke chapter chengla athe aprang ben dal nil tum ta matha dun lo sita asabu nil tum ta ke matha dun tong thek thelo la bangke la sinon un an la lockdown ta phota pho lok lo la pen la corona vur jum put joine la sinil tum karbilo Charlie song hin ben stami un an la ke Charlie so marhan ke chera pe chetu dun je phan nil tum KSA hin ben stami bor idun lo la pen son thak bor idun bompo ke wang jilang long stami la pen isi nil tum karbilo Charlie song pen ko chuning ridun kang tu la free coaching along ku mama jongsi nang Charlie dunji ning hang atum do liputang te nil tum dak Sildhrampur High School long se pathek ponolasi wang tami nilitum Lord Charlie song hen pen ke kai kita welcome lo lasi ning hang toman ke wang noi pusinil tum
karbil lo charlia song pen pangdak pono Pinimati jong ni phain kor sirkep anar lo por Karbi Anglong Kisan Shramik Sabha thihek pen kakis All India Central Council of Trade Union thihek pen AICCTU lapen Karbi Anglong Nirmal Shramik thihek pen kans asong atum pen Kisan Solidarity Protest Dharna Against Farm Bill Sub 3 2020 Ru Samson Singing Ti Chikimo Mirbiria Thengno along Sodaka Chisong Asai Dengpon Bangsolong Ruby Kumar Phangchu CPIML Secretary Longkiram Tokbi Kaki Secretary Samson Killing AICCTU Secretary Amlong Ingti KSMA Pusimyon Rongpar Lapen AIPWA SYJ KNCA RYA AJD AISA Asong Penta Bangso Kachisong Asai Kedeng Ponalong Chetong Dun Jasamet Dilhi Dispur Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along anta BJP si Sorkar Dolo Ponta Farmers mate sai chuti kia radaphan matha thipin pen Farmers Bill surhini raing koi ke papas bor idet ke aron kali lapen bangso bills aphi pachiru ichuwek nangji pusi song thoma song atum sodak pen tarampon Dipu pen Deboram Kathar 365 News India ভারত দেট পিয়াংডাং যে ফার্মার বিল ফার্ম বিল জিতু কেথম আফার্ম বিল জাসেমেট পেট নম্বর ইসিয়া বাংগে যে লাবাংস মনি রতুম কেনেং এজি আফান কেচু কিজুন আহরমু সাং বেন চেংলক দালি জাংথু লাপেনতে কেচু আহরমু আলু পিয়াজ রসুন বেন চেংলক পেনাঙ্গান কেচু আহরমু মুখা বাংকে essential commodity salong puri re pusi laso akrihi aina long pilo sonia bangke labangso krihok ato afan sai ke chutikiwe ato afan labangso hormu ke chojor ador koan long ima long lema bangke corporate tum ben chengwaisi ladaga bangke sarkar tum hat avelo labangke corporate tum afan labangso hormu hortar ador a bangke thik pon po pusi pulo Sonthom alam the puthaka bangke bangso krihok atum mate farmer atum afan jitu alanglitum kepaklang katiki pen kelong hormuan labangso kejor longia bangke bangso free market along tin along si labangke chojor long po pusipulo Kardom nilitum karbi kursa chinglo mamai KKCA hinpen tiri pialong ke solang ponbom nanglitum kadu kawia thengno ethe alam pachini gangtung do khei ke doan mate sumsiang jati jabor kapek sitame mate karbiam sitame nanglitum yang si somsuri si sosea ke so nang bang arjong long do plotangte nabang so ke so penga chepa meji aphan nilitum KKCA long nahumri iktame nilitum along nang humri pen nang tum akiso cepa jok pon longji la pen adun thu ni tum labang soron ke klem pon la ke karbi ku sa ching ramai pe labang ke aron barim hempu mukrang pira singja anam tharo aron atang pe si hakko pirthe plangra pe si ni tum nang ke klem nang ke dang la si ni tum pen kapachinia teng pen ai tum na ka humri pen labang so ke so don ra pen kadu ko be pen rek dok rek ni ki dora pen je phansi ni tum ke se hin pen nang tum phan pachini pon kardom Lakhain koira pho nilip constituency angkang koila mati sardeng ingti arong amekar cancing rong phara sarpi sangpi kajor ingtipi alang linon ke sar ki khriapor nangkelia jok amek che charche si kangting apir thesi donang toklo kajor ingtipi alang linon anarta troxi kebra sir kepan plengtanglo sangpi kajor ingtipi alang lia kangting apir thia long ke donang kokajok pinang an kisung che chak nanglo lapen ke boy deda jok amek chelang aphanta chulong thek thedadlo Lasojo Karbi Anglong Autonomous Council along man kedo CEM Tuliram Ronghang lapen nilip constituency local MSC Povitro Rongpi anparta Bokazan LA angkang MLA Dr. Numal Momin aphan sangpi kajoring tipi alang liame kachilang jiaphan ketan kerap nipitha pusi 365 News India pherang ke thengnu nang chethandun
lapen komani ning ke mia bang pu kerabji ning ke hangdu polote 60017855756 along Humri Jiapan tuning repon pato lapen account number 309616270093 IFSC code SBIN 0009405 along Kapali Jiapan Sangpi Kajoring TP tuning repon Nilipen Mosasteron 365 News India Raizor Dol Karbi Anglong lapen res Karbi Anglong aro Chingrumpet pen Pinyaner Lopor Dipu Press Club asai hemalong perang ke ami padopon Karbi Anglong adang jasemet 4 lane ke pon putalong long le hem puatum arona teng pen long le nam chilong li lapen long li pata ta pangjar lapu pen ajok hawara rat hang josong si theklong laso jok Raizor Dol pen adimak long humri damlo lapen arona teng pen long le hem puatu long le nam chilong li pusi ang thek long pon la CCBI toy nang kok pu pusi pini perang ke amayalong than pon Dipu pen Devram Kathar 365 News India বৰ্ষৰ শেষ পৰ্যায় আহি পাইছে সেইকাৰণে আজি আমি আমাৰ উদ্দেশ্যলৈ যোৱাৰ আগে আগে আমি ৰাইজৰ দল তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে তথা কাৰ্বি আংলং ৰাইজক 2021 চনৰ নৱবৰ্ষক শুভেচ্ছা থাকিল আমি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাইজৰ দল কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ যোগেদি কাৰ্বি আংলঙৰ কিছুমান কাৰ্য যেটো নিয়মৰ বাহিৰে কৰিছে সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম আৰু আমি বিশেষকৈ আজি কাৰ্বি আংলঙৰ দুটা জিলা ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিফুৰ জিলা আৰু লগতে হামৰেন জিলাৰ দুটা হৈ আমি এই সংবাদ মেলখন আপোনালোকক আহ্বান কৰিছো হেতুৱে কথা এতিয়া কথা হল আমি যেতিয়া ৰাইজৰ দল গঠন কৰিছো 2019 27 অক্টোবৰ দিনা ডিফুৰ তাৰ পাছত দ্বিতীয়ত আমি পয়থালাংছৰ হামৰেন ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ কাৰণে আমি গঠন কৰিছিলো সেই দুটা সভাটো আমি কৈ আহিছিলো আপোনালোকক যে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ দলৰ উদ্দেশ্য হ'ব দুৰ্নীতি মুক্ত কৰা আৰু লগতে উন্নয়ন সেই দুটা উদ্দেশ্যলৈ আমি আগত ৰাখি ৰাইজৰ দলখন আমি কাৰ্বি আংলঙতো আমি গঠন কৰিছো আৰু ৰাইজৰ দলত আমি যোগদান কৰিছো এটোই হ'ল গতিকে আমি তেতিয়াও মাতি আছো দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যেটো ভাৰত চৰকাৰে তথা নেশনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া তৰফৰ পৰা আমাক যেটো অৱদান আগবঢ়াইছে যে আমাক সুবিধা দিবলৈ আগবাঢ়িছে নেশনেল হাইৱে 3639 বাইপাছ ডিমাপুৰ আণ্ডাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আণ্ডাৰত যেটো আহিছে সেইখিনিত আপোনালোকেই দিয়া পেপাৰ বা আপোনালোকেই দিয়া টিভিত আমি দেখিছো সেইখিনিত কিছুমান খেলিমেলি আছে বুলি আমি দেখি আইছো পেপাৰ পত্ৰ আমি পাই আইছো তাৰ পাছত আমি ৰাইজৰ দল তৰফৰ পৰাও আমি সেইখিনিত আমি কিছুমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তাৰ বিষয়ে আমি জানিবৰ কাৰণে আমি কিছু দিনৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি গৈছো তে সেইখিনিত আমি পুৱা তথ্য অনুসৰি আৰু লগতে জাগাত গৈ স্থানত গৈ সৰজমিন তদন্ত কৰি যেটো পাইছো প্ৰথমত আগভাগ হিচাপে আমি যি পাইছো হেতু আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে হসাকৈ তাত কি খেলিমেলি আছে বা কি খেলিমেলি হৈছে নে নাই সেইখিনিত আমি পুৱা তথ্যবোৰ আপোনালোকক জনাম Pini matijong ni Pine Council Kebarni YB ning tia rongarat pen pini Miss Karbi Anglong anong ekelong abang phi rumiring tipi aphan karjo ajai me ke padupon rumiring tipi ke inut aman ke do abang philo alang li ke inut Karbi Anglong along Miss Karbi Anglong first runner up ke long abang philo pusi pini rongarat pen hachini pon
Lason si pini wai bining tia rong arat pen Miss Karbi Anglong anong ekelong abang phi rumiring tipiapan karcho jaimek padopon bangso phi alang lipen kachithan pon ke nili bangso Miss Karbi Anglong anong ekelong ke nili rong asor lapen nili rong arat ahirjumi pen si bangso Miss Karbi Anglong along nong elong dunlo lapen nili rong asor phaning che kesi pini lang herang picnic spot along nili jirpi jirpo atum pen chetong si nonang kiliji ningkan kimi kedo mesenji aphanpura ning cheparong lopusi chethan pon bangso phi non ke bangji awe maratu maphan setame nang di jongsi nang ning ke hangdo pulote ajada long positami unji lapen kabor ia bang do nang ji pusi pini Miss Karbi Anglong along nong ekelong do na bang phi rumir ing tipi setami pini pherang ke theng than pachini dun lapen bangso kar cholong samjin pen pachun pon Habar ke happen Ruby Singh Hansi 365 News India Nangli phan pini message Karbi Anglong nangli phan ke mandun pen ajo nangli rong sort nangli phan karcho pini deng bonlo lasi nangli labang so message Karbi Anglong long lok pen nangli kivang jilang nim supimar mate la sapimar do nangli kopi akrong si ke aprang evang phan nangli japon bo churu partik lo nangli karju pot nili kidam tang ana ningkan setame nili ning hang pik la pen pidia ni setame nili phan kidam tang ana ningkan setame nili rong malite mate nili tum adona rap setame nili phan nang encourage don pik mate ning pathe don pik a joksi pinia ni setame nili na bangso title che pahai don iklo la som thak thak se nili non prang ke bang jilang ni la kaduk ka we sartimar tum hanili kipudam tang tum jike nang li jong se nang li ning hang bek polote thangnak setame nang li jong hele kisung wan tame nang li matha thedai nang li kapuri evedaji nang li la bangso akachi song dot do nai ni jong si nang li la so nang ni ke hang ateng che papleng ni polote nang li hem la pe nang li hem asor nang li chikle tum setame nang li phan support do polote nang li chun ifek ji la kusini matha idam Galas pen kivang jilang lason chipati dun te meji punang lihin ben pini khan ponji ning hang dolang ma nili ke ninje dam bang ke ili tum ka do ko le sitame jana krong ting long sitame chipati dun me ili jong si ning hang polote la pen our side do ikolo non ma mili tum Karbi Anglong pen sitame platform do piklo la si ili tum ka do ko le sitame chipati dun me la si chipati dun je phan kini le jongjum pen sitame lang tum phan kitek anason ki chirap dun ikji Pini abirta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu